Ki make tū i naia nei e whakapeto ngoi ana ngā tāngata o reira ki te whakatika ake i o rātou takutai moana, whai muri ho i te pō tere atu o te hinu ki reira. I reira tō mātou tangata a Rapaera Tāwhai e tiro haere ana i wā taumahi. Koe nei te hua o te paina waka ki Maketu. Well, our whakapapa to tāne and the birds and things, you know, it's pretty grim, really. Kua tāwharau katoa mai a te arawa i runa i te karana ki te manaaki i te wāhi i umaia i tō rātou waka. He neke atu i te ruarau tānata kua rehitatia ki te hara mai ki te whakapai ake i ngā takutai o Maketu. E hara i te mea nō konei anake kua tae mai anō ētahi no rotorua. Angry that it happened, frustrated at the slow response, and now just sad for our kaimoana and Tangaroa. Ko te whakapae ka tau mai te hinu ki runa ki enei takutai i te ata nei, engari he maramara no iho. Aha kua tērā kua kahana tānata o konei ki te haere ki tātahi tiro haere ai mo te hinu. Things are looking good, but it could still turn to custard tomorrow. We don't know. We're living on a day-by-day basis here. Nō nana hinua nei e nei, te nuina he rāpihi, engari ētahi he manu. Kaore i pērā rawa te kino i te rani nei, engari ki te haere whakaterāwhiti te hinu, ka haere pērā anō hoki nā tānata o konei. Well, we all want to help each other out. We don't need to go to Papamoa. It sounds like they're overwhelmed with helpers there, which is awesome. We're actually really sad, and somebody said, well, we should actually have a tangi for Tangaroa at the moment, yeah. He iwi whakawhirinaki ki te moana, koira anō hoki te kāpatakai. Engari i nāia nei ka whirinaki anō ki nā mahi whakapaipai haere. Rapaera Tāwhai, tika rere. Hoi nō rā, kia te tiro ake tātou i nāia nei ki te rohe o Tauranga Moana. Anei a mātou whakaahua matawā o reira. Paki te rangi i tēnei wā nei, ka iwa te pāmahana hei te pō nei. Anā ka paki anō hoki a pōpō, ka piki te pāmahana teitei ki te tekau māwaru. Matatara te momo hau, ka pupuhi a pōpō ara he hau a uru tērā.